Wati jora faikeno kami amcherogo thanglai sukhlainai laharok dera derawoi thangmani mangphili salgurum thuino kaskhino phayo abo haikeno mononi simi chiching sora thanglai sukhlainai lahar belaikhano kakak mukak ngui tongmani kok mano khnawoi thangai visit khlainayo 48 korom sorani MLA borom ganang poldangsu bos hak bai thang laharni mangphilino nugoi kokti saka samung khlainai agency rok samungno jaikhe nangkongma suk samung khlaijan jarei daktino derma nugjapugo aboni bisingo bo olla hatei hasing sonai malkhung kotor belailai sama bagaibo daktino derma bukha thango tabo olla hatei kwbangma kami amcheyo thanglai sukhlainani belaikhino jungjalo kalaijak tongma bagai bwskangni salo bahike samung khlairei laharni jungjalni yakni katiriman chaitunai khnei kokma thunai romni bwskango sori khnakha sir tini bo kamio tamnoti visit khlainai mani tini chiching sora bisigo visit khaimani oro lama duitita branch tongo obo rainy season hingkeno o lama belaino situation hamyang thango hingkai public nibo concern norok social media roko nukhna lama ni hamya rainy season ok especially bai kaisa constituency o ongya hampano 5-6 ta lama obhai lama nokst hongjak tong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana lama kringkai apuru taibo nokst tongo oje chiching sora ni lama specially obo ni angnong no sawono obo yang te gari belai lai su gai maintenance je nang yearly khaimani abo bai ya gai o lama ni te kaisa jeng je khaime yang tongmani obo hungke o lama HSCL road HSCL ni PWD take over ma khainai HSCL ni kaisa side o PMGSY take over khaija gai obo ke tabu PWD take over gai special assistance for उनको capital investment नहीं तंगो अब special assistance नि ताबो ताइविसा submit खालेजा ताकलाई ओ financial year 26-27 नो gai ताकलाई इन खांग खाइबा ओ लामानो ताइविसा काहाम खलाई खाइनानि चाइटक लाइजाक PWD department नि concern जों सेमानो नुखा ओ लामानो माइरक बलाइमानि यागुलो लामा स्नामै रिजाखा बिसा कायासकनो बाइ थांमनि कारम तामा अबनो आं public rock नि थानिबो बरकनो knowledge ओ रिना मुसु lama ekbar ang tini 3.5 years engka 3.5 bosoro o lama sanamya hampano maintenance duibar khaika minor maintenance bo khaja phiaba o lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari gobang lai somani gari kotor lai somani angkai kaisa branch road lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai som haike lai soi maya angke ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side thingke PMGSY no hand over khai dikha ingkai jehetu tabu katal estimate khaba obo taisa krak kaham khai estimate tiki nai jat long lasting nai jat khlai khai dikni saka sir nang je kamibo thangai visit khlainai mani yagulo kubuni kamini lukorok bohaina obo laharni jungjalno tei nono tei visit khlaina jani musungjago lahar mana musungjago sarabon tei tam sanai lahar lama angka langma ani constituency ni andaro 15-16 ta lama hai ketal sanction rok angka samung bo chengkha kabangma angka gai ungui bo tender cancel rok bo ungjak tong angkai everything not happens in a day bisisa nei bisik thamba ingya asuk bosor ni pending samung ba teruk khai ungnai ni kha khayo pia kisa khama loknai je jaga bisi worse condition o lama tangai improve hungya abrok bochini public rok no sidina nichini odikar ambagino jesuk mansak no ruk through tui tai borok angbai kerengkai abno bang borok no sanani chesta khayo sanani chaito go je o lama ni condition tangai pia ungnani khai tugu tabu chini o constituency na special assistance busuk phai 10 crores 20 crores kintu lama sanamna thanga kai more than 70-80 crores nango ambagino kisisa khalogoi mana singnai MLA chaitokma bai jotono ungui thanai akok buya department jepuru sanction khai finance ni department jepuru sanction khai ei apuru se sanction ambagai ani samungkha opno highlight khai department ni thani to ni dinani department ni samung opno sanction khainani chini kamini public robo abono bujina ang sir paithago taksak jortei nang asuk khamplai manmani yagulo busuk jortei
samung success खालामनो हाथाय खायजानाय बाखि रक बोसोराव दं ना आं सानाय PWD one of the best result रिखा जोंनि मनु लं ट्राइबेलि सब डिविजन नि आन्दाराव PWD heads off to you assembly of बार मासाव आं बरक सामुं काहनो काहम खायो बरक बसखांगो गोबां मा proposal रोजाक more than 30-35 proposals जों आमथिखे रहै दं every year अरमाय याखे गोबां मा wing दं आरो रहौ गाय RD बो ताबुक स्टार्ट खायका ब्लैक टॉप रूट्स रक दिनानि दुइटा मांखा RD बो गाय ताब बसखांगो ताइ बंनाय ताइ गोबां मा डिपार्टमेंट दंगो हायपनो सेंक्शन नोंयाखु बा सेंक्शन नोंना फाजिं टाइम नांनाय हायपनो ओंनाय हिने आं खाखो